tanya dia punya. Nikah telur, nikah hukum haram, nikah termasuk mubadir, jelas. Jadi mun telur aja itu mungkin goleng tak apa-apa lah pancor. Telur lah kuring geluh. Jami lah beda bayar yang matura. Terus kadang mesti bini pah epa Mekah nyior esebak teti dua pah ibu ang kabudi. Erotikku geger, mun geger de iya anak laki. Mun de iya. Jami lah beda bay, mun de iya melentok de ilake. Geger. Lagu lah mikir mun bentu de remah geger nyior. Mireng malang dek ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kebiasaan saya tak sesuai kalau ben syariat tore sambuam baki ki. Mantar kula ben ajunan eva selamat sareng Guste. Mangkana hadirin kula ben sampian syariat ni kamak le tepak kutungan kui ilmu. Syariat ni kamak le tepak kutungan kui Makanya ucapan ulama wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Reng ibadah ada ilmuna kare banyak kare lesoda kunana. Kotu ilmu saya baga ada mun tak andi ilmu tok mun takbir rebung kolan ben kiai Allah akbar ken saru ngepulong badangki Tina kita tegahu akbar. Sepenting jangan cocok kalau ben sari. Ya cak le cak gelung. Wah, alah. Ni tak tedung gelung. Lah. Ya kan beda kan. Mau orang tahlil terkadang pun sejak semangat. Lah, elu. Pulpen malaikat tegangal to. Ya beda saya cak gelo. La. Jangan malaikat cinta buka colok ngarai. Makanya harus pakai ilmu gi. Saya sering menemukan orang sholat itu cangkimnya ada di luar. Apanya mana? Iya dia. Apa? Dagu. Iya pokong ria. Dagu pada bari berde la bacang nya mai dagu nya mai bari lo apa pokong re ada buk re cangkim ini termasuk aurat nggih orang yang sholat kalau cangkimnya itu ada di luar itu bajangnya luput bajangnya taas makanya sampean mun ngangkui ruku sedayeun ruah sampean sebelum ngangkui ruku kodungan gelu pet gelu kodung are sampeyan sedekah gelu nih. Leca. Sang leca. Ya sebab kalau bengaraja gelu keluar boleh. Jadi sampeyan kodungan gelu rek. Buk saya bude. Oi, halo. Neka bet gelu nih. Janyak banyak petong polo kali boy. Mari bet mate sampean. Mari bet ben kodung pah rukun apa sanggi. Mun langsung ngarukuan sampean cangkeme luar kak dinto beje ngata sa indes syafi'iyah ki. Pada remes bari-bari cangkem katone tok kiai. Niat norok pendapat Imam sing mulyaki tapi kan mangken karena gula benajunan ampun la oning untuk as-syafi'i kak dinto tak mulyaki. Topoe ki topoe buk cangkem mane kah topoe Hah? Putrana kiai putrana aja
Oh benih. Jelas-jelas cangkem mana kaki? Cek badang buk. Aslina mun cangkem ni ke benih aurat aslina. Si aurat di bebekna nikah. Mun dia ada nikah benih aurat. Cuman sampean mun ruku ngepes nikah. Nikah cek pun ko ida fikki wa kullu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sampean tak mungkin eko cak nutupi aurat tak bisa dinyatakan sempurna kecuali itu kue pelebih ka dia nah le melebihi kalau ben sampurna nikah atetiaki sampean wajib karena tak mungkin sampean eko cak sampurna kecuali sampai lebih sampai dia ada. Paham gi? Jadi to kue buk nikah kulit sering mangki. Kulit sering mangki boleh dengan bejeng nikah ketika asojud so kona tak apple code nikah tak sah kah? Kulit sampo mangki laki nikah. Mun bini kana rukuan tak oning kecuali kita pun asojud pas kak ruku na di budidaya. Ya kan idalem tak oning. Keng sampean sa aroma sa asojud so konah tak pelkot maka kan makin pelkot karena orang asojudnya ke satu aja anggota badan kudu ngadep kiblat, tanang ngadep kiblat. Koncong kriki mun tro ngadep kiblat kudu pelkot, mun tak pelkot lo ngadep kiblat. Makanya mun tak pelkot so konika ketika abajang tak sah pelkot kulit sering mangkir dengan abajang. Malah lebih salah boleh salah tak pelkot yang ka terus kadang ki ngetek kaya ring dia. Asojud kan bede bejeng terawih ngetek dia goreng ngetek bede sampo dia kasebeni cuma tak sah haram benjang bejeng tetapi abejeng oleh haram at-tala'ub fil ibadah salah ibadah ngadep ke Allah iki bain mainan hadirin kan kita kadang kan bila pipah imam terawih napah abid aku aja mun abid kendu make mancing deh iya mun nak kena kini siapa saya ngoca andi kompoi ki agaja kia gara-gara imam abid kendu ghairil maghdubi alaihim waladdallin budi nyampit abid bismillahirrahmanirrahim أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم jangan ibu di billahi ku malam tak boleh kiai situ nyampit aja bani adrawi ada urusan lah dengan aib beda-beda sidaya. Makanya bejeng terawih ni kamun bisa cek terlalu abid ya keng mun kencang gelu tak sah bodoh si kencang bulan nemu HP santaan ben Valentino Rossi ni keng nakina helman mun bejeng ni kemun tak helman mun sampai keker besace dah Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim amin beda kan kasebeni karo sama makmum magi malaikat bingung can malaikat itu oleh sanja dia itu can malaikat situ tapok colong mari dia itu bejeng ni kamun abid kenduh tak pati bagus kanjing Nabi makon idza amma hadakumun nas falyukhaffif mun bejeng benyang orang teti imam pa enteng cek terlalu abid makmum mai budiro macam beda orang tempatnya penyakit asam urat mun abid gelu beda saya mancing makmum budi jo ngandung sangang bulan mun mancing abid gelu